Ka Shillong Lajong kala pelim ya kan Wasa United da kendai not haka sdang jong foot Meghalaya State League MSL 2024 kebalawan saki da hajar ngot kipat ba Hamadan Waejer Multi Sports Complex Stadium haka satjan arpun Rio tarik risau. U6 tam haka ni ka jingele kai uday bor mame tong per ubala yo ban Korea ka hat-trick haka minute lai pun Rio sabu san plus R san pun Rio bot pat saki gol na ki parlok jong u kentup ya u Johan Benjamin haka minute kat Rio yo barlang el lingkoi kat pra u meban nang kiu thaba sabu pra bat san po u baby san de marngar khandai po plus R bat u eman bha mar benyang khandai po plus sao. Kani kade ka jingya kenduk baning pong haka Meghalaya State League hapadeng kini ke artli ke lakdu barim kanya Wasa kabelara ya kanam lakdu baning kong haus nam arjar kat pra bat kalajong kabelara ya kanam lakdu haus nam arjar kat kendai. Kani kalumpung ke penyai da Meghalaya Football Association MFA la kershan da dorbash nong bakatanat Sports and Youth Affairs jong ka sorkar Meghalaya. U Deputy Chief Minister bat MLA kanartiang usnga bhalang dhar kum ukongsan ula ai kublei yak MFA kabalawan ra yak jingpli yak MSL shawa ejer bat kubur yak jing angnu jong ka jela ban kentiewe ke jingtei haka kam yale kai ka Meghalaya menta ka don shibun ki jaka yale kai ki athletic track bat ki wei ki jundan kam ong udhar kani ka than kala penmi shibun ki nong yale kai ba pau nam ka jela bat ka football menta kam de shoot tang ka kam yale kai henry ka de ka lat yo kam yo jam bat ka de ka karkhana ka bahe menta. U President ka MFA uba Hamlet Sandokling ulapan pauru ika jinsngongu ika sorkar jela kabalayay beteng ban a jingkershan kabaklem ka jingkershan jong kani ka lumpung kadamla banlong. Ka MFA ka trishitom ban kentiw ya ka football habaro ka ka jela na kabenta ka jingmanto jong kisamla ulaong uba Hamlet habakdaw ya ka Meghalaya Youth League ka batamay bat ka jingpunrong shu ika sinjuk yalek kai na ki district. Ka sport sektor ng Meghalaya kala yachicha syakmat na kipo chupo. Undon kanu kono bujusno bahasor ni hanong undong. Iko ban expand kata kajimu babahan tendrong ni samlagi kamtang benar sport dan kira hakeling jekaya ni MFA kanto ni Meghalaya State League. Miso to mata kasi kedai ka opening ceremony jongka Andre yagi tim sebab berart South League. Kini le bodi jaka hadis beberapa jongka State Meghalaya jong. Kublai shibon presiden MFA kini jina berkat tim jongpi. Kani kedai sisa berkat state ni kalau amul forward hakeling bawa. Ngala orang menyentuh dikum ka kaji penting ni bisno dikum pa ka state Meghalaya doni lamber banga pakala kan sebelum no muslim so kawai ka state hapo ng India mabondo artificial talk kan report ke bayo but kawai ni state kepada likely athletics unulai mengorek senong daw iba don tu pasal yang masong sarong menyentuh ba la nila banyo kung makato kan ni state hakin dia bro ko ay badon bodli kawai athletics ada yang strong pada state kembali dulu ada idon kita facility dokumen perkelahian sport. Kawai kalau kalau pernah kamu bagi nama baga state kebayar, nama kena di players kapan nak pinjau pensel dengan bertanding hak sport di lekai football kampan. Kublai semua ni tim juga masih. Langsung tu aku membahagian medan sekali ka kali lebih keren. Kata kejimukan courage ban expand dan penyiar yang kita lagi kenang bagi nyok bagi isai talent disaba kenang gelak on state jogi kawai baju itu yang MFA team hijau yang abalai masuk pamela kali kita satu kondusi jogi aku makan kayu ma kali area sampai ke football hops berpengin pilihan jack dia lamdai bangabaklah senang mana kena lak dari 23 Namanya ada pengamakan. Kau ulung gelap mereka ada factory pendidikan football. Kedai nak tang kata orang yang ini saya macam tak ada kondisi macam tak. Bun sisa pilihan itu sekolah berbagai dia berlaku. Berkampang ke state from lagi bulan persen yang baru. Tegani kedai kasat bagi kena di don. Ya kedai kasat bagi penipuan kedai kawin dia masuk chip lagi kita
football game mah. Hanya undai yang dicocok dengan piro la approve siapa bila sekian bila ini operation dia yang dicakap begini. Kemudian sibuk tenaga yang cuma apa berkenaan. Nah, tipok kedua yang agak MHA, bahkan penyanyi baik penyanyi inti yang lagi MSL. Hari ini kesini bersama. Kan longro, kan game sekali kebal job, kan longro penyanyi baik. Jadi mentah seru baku kenapa. Kuburong yang agak MHA dari stage berapa lagi. Oktober ada waktu Shillong Lajong bilang berpercaya keseimbangan sekarang SC. Agar kita mencari kawan kenal dari Merdon SC percaya dengan Wasa rekam juga haka apa tu pernah berubah. Dari kenal dari Merdon SC percaya dengan Shillong Lajong SC rekam juga haka sutri kamu naik berubah. Yang Wasa United bila tak boleh keseimbangan sekarang ini wajib multi-sport kompleks. Orang ini game, buat lagi for our game. Kerana berbagi pada orang yang tiket ini sudah dibagi nom. Macam ini wajib juga beritai lebih enterprise selama dia di juga Monday. Setiap kali dulu sport karaoke, macam dulu terjadi itu enterprise di mana main road juga di apa karaoke. Ada karaoke jeneng urai dari stadium. Urai punya kena kami kena sendiri kepada yang kedua rakyat sawah yang kedua
nang mamat poi ini setiap mulai kamu seni teori kriket. Jadi dapat digepak ya pinang pagi, kunang apa jadi next game yang MSL hari wajah multi sports complex. Musnawa di menjadi kriket joki nang mobil empat jadi game kawan ini. Pada ujung kepala ini yang LUC wajah depan hingga MFA. Berleman bagi long bala ketinai ini kuarter semi berkunjung ke final. Nambah pinong pekai ini kan jongi ini songsit berman pekai menuk kuarter semi final. Kata kalau mencepat naga lokal organizing committee jom gawai dia